Assalamualaikum, apa khabar? Ezri Samsuri. Hari ni aku berada di janda baik Ford Ranger aku. Ini dah 7 tahun dah. Alhamdulillah tak ada isu. Memang nampak cantik, bersih apa semua sebab memang aku jaga. Tak pergi off-road, silap lah kau. Kalau kau tengok kat bawah, memang. So far memang Alhamdulillah aku puas hati dengan benda tu. So hari ni kita sebenarnya nak tengok yang ini pula. This is also another Ford Ranger tapi dah jadi RV. Yang ni lah milik kawan baik aku ni. Kat sini ni kita tengah tunggu dia datang. Sebab aku nak tengok Ranger yang dia buat ni. Ni masa dia beli aku dah tengok. Masa dia buat pun aku dah tengok. Sekarang dah siap, dia dah start berjalan dengan benda ni. Hari ni kita nak tengok. So bersama dengan saya, tak lain tak bukan Datuk Captain Nick Huzlan. Assalamualaikum. So Cap, dah lama kita tak jumpa Cap. And now you have a new toy. Electric motocross Nak panggil motocross trail bike ke apa semua boleh, motard pun boleh. Tapi Suron ni is one of the top brand jugalah ni. Betul, I'm very surprised. Dia punya komponen semua best-best. Itulah. Adjustability pun banyak. Itulah dia. And semua senang nak adjust. Dia punya features. Traction control semua ada. Tapi tak apa, nanti kita akan try kat benda ni. Yang hari ni yang saya nak tanya dengan Cap ni, yang saya tengok daripada dulu, when you bought this, you transformed it, now dah siap, dia dah jalan jauh dah. Ni, apa nama dia ni? Selalunya Cap ada nama benda ni. Laksmana. Laksmana? Wah, nama Melayu kali ni. L-U-X-M-A-N-A. Oh, Abzal tahu? Luxury di mana-mana. Cik, Laksmana. Ya, kita pergi tepi tempat, dia punya tanah tak cantik, tapi view cantik, luxury ada. Okey. Selalunya orang kalau buat RV macam ni guna truck pickup, dia pakai truck pickup brand normal biasa. But you chose Ford, you have 2 Ford Rangers now. Kenapa Ford ni juga? Pasal dulu masa orang duk gila wild track ni, geng I beli 7 biji. Pasal kalau beli 7 biji boleh dapat dalam 4 bulan ke 3 bulan. Waiting list boleh buat. Okay. So kita buat group buy. One of them dia ni lah. So kita ni orang retired. Nak main buang duit macam tu pun fikir 2 kali. Tapi saya tahu Raptor akan keluar. Okey. Bila Raptor keluar, sama-sama 782 ni terus book Raptor. Jadi yang ni semua dia jual murah. Cocok you have a Raptor now? Tak ada. Oh, okay. So you sticking with this one? I beli ni 3.2 mileage, tak pernah masuk hutan, dah ada solid, cantik untuk donor car. Saya dah lama cari donor car. Okay. Saya dah lama cari platform. So saya nak auto, saya nak semualah gagah. Saya nak mainan kat steering because sekarang camper yang popular dia orang buat yang Recon. Semua yang dulu punya lah. So tu sebab I cari yang ni. Tapi yang ni, this is the 3.2. 3.2. 5 silinder. Gearbox, engine semua okey? Tak pernah buka. Berapa jauh ni? I think bila dah tukar ni semua dekat 35,000 kilometer. 35,000 kilometer. 2 kali dia? Thailand sebulan and then masuk Laos. Yang Ranger you satu lagi ni yang 2.2 tu berapa jauh dah mileage sekarang? 285k. Pun no issue. 285k. 6 tangan. 6 tangan. I punya kru semua kan. Dia tukar-tukar tangan 6 orang. Oh, dia jadi macam company car. Jadi macam company car tu dia. 285,000 drives like a dream. Kita ni bawa orang. Kita buat ATV kadang-kadang short of transport. 16 orang naik. Yelah dari resort datang sini. Yelah. Okay, that's one. Then after that, hantar dog, letak cage, pergi vet. Tadi bawa motor. Beli pasir, tadi bawa motor. Dah tu bawa Africa Twin pasal ada enduro race dekat Thailand. Usung Africa Twin, masuk banjir dekat dekat Satun hari tu. Satun. And then hari tu kita orang pergi Ho Chi Minh Trail. Sumbat 3 biji motor, kita pergi sampai Chong Mek. Simpan rumah kawan kereta, main kat dalam Laos dalam 10 hari, balik. Balik sini, angkat simen. Your Ranger tu. That one the 2.2 lah tu. So sekarang duk fikir aku nak letak dalam 4-5 lah, nak dress up, nak cantik, nak wrapping sikit semua. Hari ni saya ada bawa satu benda yang menarik. Yang ini Cap boleh consider. We have a new Ranger. Ranger V6, 3 liter diesel. But you will be surprised. Dia tak ada bunyi diesel pun. Power dia 600 Newton meter of torque. Jom. Okay Cap, this is the new Ranger 3 liter V6 turbo diesel. Bentuk dia sebenarnya lebih kurang sama, cuma dia ada beberapa perubahan. For example, the wheels tu, those are 20-inch wheels. 20 inci. Dan kemudian dia ada, ada stiker kat tepi tu lah. Body ni dah berapa lama?
Body ni actually this is the current generation. What year keluar? 3 tahun. Lebih kurang 3 tahun. The C-clamp light ni dia panggil ni. Tapi yang ini ni, from my experience, macam kita punya generasi T6 ni, lepas tu ada satu lagi yang kepala baru, yang lain sikit tu dengan engine bi-turbo. Yang ni dia the latest lah, engine bi-turbo apa semua. Cuma, yang ini ni yang paling refine. But the V6 lebih refine. Kalau kita start engine ni, you would be surprised, dia tak ada bunyi diesel pun. Okay, jom. Ini mesti dengar ni. There. Oh. Dia punya kerek-kerek tak ada dah. Tak ada. Diesel clatter tak ada. Dia clatter tak ada? Tak ada. Wow. So, kalau luar dah senyap, That's a dalam revelation. lagi senyap. And betul-betul vibration dia sangat kurang. So, this is the most refined Ranger. Berapa jenis kereta dia orang pakai V6 ni? Ford Ranger, and then Everest you have one lah. Everest. Ni. So, Jom. design solely for the car, Yeah. this engine? Yeah. Bukan just common platform No, sharing? no. Jom. Okay, Cap. Jom. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Handhold semua. So, ini dia interior untuk generasi terkini Ford Ranger. So, this is the Wildtrak. And dua-dua depan ni memang dah pakai ni. Kita tak gerak ni, Cap. Tak payah pakai seatbelt tak apa. Saya kalau buat podcast dalam kereta, saya tak drive. Okay. Sebab saya tak percaya. Cap pun selalu marah saya. Kalau cakap dalam kereta, make sure dua-dua tangan dekat steering, Cap. Tapi sekarang lain, Cap. Orang boleh bawa laju sambil vlog pun, Cap. Ya, tak apa. Kita tak boleh nak cakap apa dah sekarang. But anyway, Cap punya 3.2 tu kan, dia engine tu, it produces around 197 HP and 470 Nm of torque. Yang ini ni dah naik 250 PS, 600 Nm of torque from as low as 1750 RPM. That's 25%. That's a lot. Cepat betul lah pilot ni kira. Cuma engine V6 yang ini ni, mula-mula kan kita pun tak sure kenapa kita dah bawa masuk benda ni, sebab the market dengan bi-turbo 2 liter tu pun dah cukup dah kan. And then we have the Raptor. But then nampaknya memang ada gap dekat dalam market untuk orang macam contohnya macam Cap who wants more power, because more power equals to fuel economy. So bila kita buat beban, tarik trailer, tak payah kerja kuat lah. Jadi relax lah benda tu. RPM pun rendah, tak ada jerit-jerit. Betul. Harga dia tu pun satu hal. Harga dia ni, kalau let's say kita ambil Wildtrak biasa tu, and then we have the Platinum, yang itu dah 18 plus apa semua. This one is slightly below 200,000. 192,888. So to me, dengan enjin baru ni, to me makes a lot of sense lah. Dan dia ada lagi satu tau benda Cap nak cakap pasal benda baru ni. Service package. So service package ni, kalau kita antara yang terawal, we get service package dengan tambahan 2 tahun. Banyak benda dia boleh terima benda ni. Lepas tu satu lagi Cap yang kita punya truck semua tak ada. Yang kali ni dia datang dengan 4A mode. Apa tu? Kita kan ada 2H. Betul 4H. Yes. 4L. Yes. 4H ni atas gravel je lah kan. Yeah. Dia ni 4A ni macam kereta SUV biasa. Bawa atas highway pun tak apa boleh. Okay. Even when you start the engine, dia straight masuk 4E. So you have traction all the time. This is almost like permanent 4-wheel drive lah. Macam Quattro semua tu lah. Macam Quattro tu lah. Tapi dia boleh turun juga pada 2H. Yes. Lepas tu yang Cap nampak kan, tadi Cap kata you want some modern features inside the car, right? Yang kita ada kat dalam kereta ni memang dah super modern dah lah. Screen besar, Android Auto, Apple CarPlay wireless, you have wireless charger, you have ports everywhere apa semua tu. Lepas tu dia punya safety system dia, ada sistem dia, they have a lot actually. They have the usual EBD, ESP, TCS, Adaptive Cruise Control, Stop and Go. Basically, ini dah macam kereta, cuma kereta yang kita boleh bawa masuk off-road. Ya, man. Tengok dalam dia ni. I am like very impressed bila tengok this Ranger, dalam dia ni dah tak macam truck lah ni. In fact, kalau dengar, tapi Ranger dari dulu pun the trend is betul, more car-like. Betul. That was the thing that impressed me bila I duduk belakang. Compared to some other brands kan. Okay, the feel of the car and then feedback dari orang duduk belakang cakap macam kereta. Betul. I think that was the thing that happened. And the refinement dia lah bila when you drive. Even this one, 285 km. Still amazing. Tapi bila lepas bawa ni kan, tergugat juga iman ni sebenarnya. Sebab the power is like amazing. What can you get? 10, 11 per kilometer? Ada tengok tak? It should be around, I think below 10.
Cuma ini engine baru, I'm still trying out lah. I'm still trying out. Truck kita ni semua yang kita punya lah 6 speed. Then dia dah naik 10 speed, and it has been proven that the 10 speed gearbox lebih reliable. Dan sebabkan dia ada 10 speed, you have 10 ratios, lagi jimat minyak. Ya. You always get the correct ratio. Cuma dulu, kalau zaman dulu bila banyak ratio, I takut gear jerk tau. Maknanya bila dia shift, in between. dia hunting macam tu kan. Yeah. Not with this one. Yang ini ni, it is super smooth. And then by the way kan, kenapa saya duduk sini Cap? Cap patut duduk sini sebab Cap yang kena bawa Cap. Kita kena switch tempat Cap. I really want you to drive this one. Jom. Alright Cap. Cap jalan je lah dekat sini mana-mana. Jom. Okay, dia jalan terus je. Tekan je minyak. Dia akan off sendiri. The parking brake. Yeah. Dia ada driving mode. Dia ada, I think about 6 driving modes if I'm not mistaken lah. Dia ada eco mode, normal lah, and then snow lah. Towing mode pun dia ada. So, dia memang lain lah. Ni your first time driving this generation, is it? Yep. It's a total game changer. Betul lah. Tekan je. Okay, dia ada brake hold lah. Hill hold assist lah, apa semua tu. All the things memang ada lah. Tapi memang tu generation pickup truck. Sekarang memang dah macam kereta dah. Feel very sweet lah. Wait till you hit the roads. Kita punya Ranger tu dah rasa sedap lah. Yeah. Yang ini dah memang lain dah. This is really something else, man. See, atas gravel macam ni, batu-batu ni. Tak ada bunyi batu pecah-pecah apa. Holy mana pergi diesel ni? Tak tahu lagi. Tapi, the first time I drove this was in New Zealand. So, bloody refined. Yes. Masa kat New Zealand tu, I terus text Ford Malaysia cakap, you have to bring this in. This is something different. Memang kena. Cuma masa tu demand tinggi. So Malaysia selalu kena tunggu. Sebab market kita kecil kan. So now finally they brought it in. Thailand lah? Assemble memang Thailand lah. Everything lah. Ranger memang Thailand lah. So dia orang bawa ni, I hope that orang pergi try lah benda ni. Sebab dia orang kata, yelah, engine 3000cc kan, road tax about 2000 kan. Tapi it's worth it lah. Sebab you will see that the fuel consumption, I'm expecting that the fuel consumption to be lower if I drive sanely. Tapi payah nak drive sanely ni because 140 feels like 120. Itulah dia kan. Tapi steering dia macam bawa kereta Cap. Sedapnya. Dia punya engine tak ada effort. You tekan tak ada dia. You can't feel it revving, trying hard to rev. It's really something else. Holy RPM naik pun cepat. Yep. Tak macam apa. For a V6, RPM dia ligat. Tu yang I pelik kat tu. But doesn't have that bubble of the 5 cylinder lah. You know your 3.2 itu kan? 3.2 tu. Ada bubble dia. I rasa memang dia senyapkan terus. Tapi dia punya tailpipe besar tau. Bigger than usual. Cuma I believe that knowing your place and knowing you, I am for sure some of our friends can beli ni kejap lagi. Definitely group buy ni. Mesti akan beli. Definitely gang biasa ni group buy ni. There is no Raptor version of this. No. So what's the identity between this and the Wildtrak and Raptor ni? Apa dia punya? Ada identity crisis ke? Tak ada. For Wildtrak dia lebih pada luxury, tapi dalam masa yang sama durability and also off-road punya capability lah. But with the V6 engine, better for towing, highway cruising, apa semua tu. It is effortless lah, like what you say. This engine is so lazy. It's a V6. Lazy. Kita selalu V6 petrol kan? I jarang dapat V6 diesel. Yes. Lepas tu kat luar ni, satu lagi, benda ni slipper tau. Kat luar tak nampak sangat tau. Ya. Adalah badge sikit kat kiri, apa semua ada stiker sikit. Tapi, tak ada apa pun. Boleh buat orang banyak terkejut ni. But this is something else lah. It's utility cloak in luxury lah. Kan? You put it perfectly. Memang. Tapi itulah, kadang-kadang orang tak faham kenapa kita nak pakai ni apa semua tu kan. Tapi kita punya requirement, kita punya need different from others lah. I guess this I mean this pickup thing is really dah jadi mainstream sekarang. Sekarang dah mainstream, orang dah faham. It's not unusual. I mean, I will remember maybe 10, 12 years ago, you see a girl driving LC2. Wah. Apa lah? Bawa 4x4. Cap. 20 tahun lepas, Cap. 20-30 tahun lepas, Cap. Yeah. In the 80s and 90s, pickup truck ni mana ada orang pakai buat lifestyle? Jarang. Tapi Ford yang start kan dulu.
Ranger Splash lah apa Splash semua kan? Splash kan? Ranger start dulu. And then this guy followed closely with the Storm, Mitsubishi. I ingat lagi. Lepas tu bila keluar T6 model kita tu, dia upkan game terus. And then you guys went to Thailand, I remember. And you wrote about the pickup truck 160, 170. Masa tu baru orang belajar. Pickup truck masuk highway ni 14, 16 tak ada hal. Dan ramai orang realise yang mana selalu, macam kita kan ada travelling salesman kan, selalu jalan jauh kan. I always suggest untuk buy pickup truck, a Ranger. Sebab memang perfect untuk diorang atas highway. Sebab kenapa pickup truck ni popular dekat Thailand? Sebab jalan dia jauh. So memang diesel, truck, selamat. Memang. That's why macam orang cakap, once you have a pickup truck, you got to have one in the house. And once you have driven the Ranger, susah nak cari benda lain. and then the other thing is pickup truck ni dia macam tak ada mazhab tau. If you are used to driving BMW and all that, you don't have a problem driving a pickup truck. Being seen in a pickup truck. Dia tak ada kasta lah. Tak ada kasta lah. Pickup truck tak ada kasta. Dia macam tak kira lah apa pangkat macam mana pun lah. It's okay for you to drive a pickup truck. Actually kan, kawan kita seorang tu, Datuk Razlan. Semalam dia datang my office. Dia pakai Raptor dah sekarang tu. Patut itu dia bertanya. He sold off one of his German cars and he bought the Raptor. Well, one drive the Raptor, I guess. Cuma dia terlambat. Dia awal satu hari. Tidak, I nak racun dia yang ni pula. As his second truck. Are they coming in with the Everest version of this? Not too sure. Imagine they put this engine inside the Everest. But quite a leap of faith lah dia orang ni, 3,000cc. Some people, you just can't, even though you buy a truck 250,000, mentality orang is still road tag. Tak jugalah, orang cakap je. Orang cakap, tapi yang beli tak pernah kisah. Tak bising kan? Tak bising. Kita dulu pakai kereta 3,000cc, 3.5 semua, kita duduk diam-diam je lah kan. Well, we know what we're getting into lah. Kita tahu apa yang kita dapat. So to me, but it's really worth it lah. Really worth it. So hari ni Cap, sebenarnya saya bukannya jadi salesman nak jual kereta. Cuma I just want to expose you to the current generation Ranger. Boleh tengok tak dia punya gap? Jauh sangat. Jauh kan? In every way. Power delivery, refinement, engine, bring the whole thing another level. Saya sebenarnya, I'm very happy. Benda ni, 285,000, tapi naik duduk kat belakang masih best lagi. So ingat, already lah, how good can it get kan? Tapi naik benda ni, alamak, lainnya. Ni racun ni. Okay Cap, I'll see you very soon and definitely for Liberate, the next one. Kita jumpa kat sana. Okay, you and your Ford Rangers lah. Yes, of course. Okay Cap, terima kasih banyak Cap. Alright, itu dia Datuk Captain Nick Huzlan ni kita dengan kita punya V6 baru ni. Assalamualaikum.